Wana wa Mungu nahitaji kuwauliza swali. Nyote mnaoketi hapa hata wanaotufuatilia. Unapoketi hapa ufanye kukagua mawazo. Kwa kurudilia kwa mawazo. Na kuwazia ukijiwazia yuko wewe. Uliopewa yote, hata nichukue mfano kwa mwaka wa 2023. Ivy'Imana yaguhaye byose muri 2023. Ambavyo Mungu kakupatia vyote kwa mwaka wa 2023. Vyakoze ico Imana yashaka kubikoresha. Vimefanza ambacho Mungu alitamani uvitumikishe. Imbere y'ikubikoresha ico Imana yashaka kubikoresha. Mbele za uvitumikisha ambacho Mungu ametamania uvitumikishe. Je, waravyakiri? Umevipokea? Ivy'Imana yakubwiye basi muri uyu mwaka wose. Ambavyo Mungu kakwambia kwa huu mwaka wose. Mwaravyakiri? Umevipokea? Mwarabishimye? Mmevifurahia? Mmevipokea na furaha? Mwana bigumije? Je, mmeyalinda? Vyarabagiriye akamaro Imana yashaka ko bibagirira? Vimekuwa na faida ambao Mungu ametamania vikwe na faida kwenu? Hari bindi wowe uri kurifuza? Kuna vingine ambavyo unavitamani? Bireze Imana yagukoreye muri uyu mwaka uheze? Zaidi ambavyo Mungu akakutendea kwa huu mwaka unaoisha? Navyo yoba nagukoreye? Je, hakuna ambavyo amewahi kukufanyia haukuvipokea? Tashimye ambavyo hukufurahia? Tanashize no mu ngiro ambavyo hata haukutia na nafasi? Imana yifuza ambavyo haukutumia hata kwa mapenzi ya Mungu? Uno munsi sasa ijoro kaza gutonda ngo Mana ndagushaka ko bishasha. Leo sasa za usiku utakuja tena useme Mana Mungu nakutakia mambo mapya. Bana b'Imana, wana wa Mungu, tuwe abantu basuzu, tuwe watu ambao wanakagua amajambo tuvuga, maneno tunayosema na nyakati tunazoziishi. Nivyo twifuza. Turabe ko binyuranye cyangwa bihuye n'ivy'Imana ishaka. Tuone kwamba viko tofauti ama vinakutanana na mapenzi ya Mungu. Kubera ikindi ko ndavuga ya majambo. Kwa nini nasema maneno haya? Dufise ikibazo muri imisi. Tuna tatizo kwa hizi siku. Ninacho ndabifuriza jewe basi muri uyu mwaka. Ni hiyo nawatakia hata mimi kwa huu mwaka. Nicho ngira ndabifurize muri uyu mwaka. Ndicho nahitaji kuwatakia kwa huu mwaka. Iri jambo ligufi cyane. Hili neno lifupi sana. Iri jambo ligufi. Hili neno lifupi. Kumenya neza. Kujua vema ico Yesu yakoze. Ambacho Yesu kafanza. Isubiremo iryo jambo. Rudilia hili neno. Isubiremo ntacho. Rudilia mna tatizo. Kumenya neza. Kujua vema ico Yesu yankoreye. Alichonifanyia Yesu. Isubiremo ni jambo ligufi. Ni neno lifupi la kawaida. Subiramo umutima wawe. Rudilia moyoni mwako. Kumenya neza. Kujua vema ico Kristo yankoreye. Ambacho Kristo kanitendea. Bimbwire mwene data. Mwambie ndugu. Kumenya neza. Kujua vema ico Kristo yagukoreye. Ambacho Kristo kakutendea. Subiramo umubwire. Rudilia mwambie. Kumenya neza. Kujua vema ico Kristo yagukoreye. Ambacho Kristo kakutendea. Musubiriremo kandi ya gatatu. Mrudilia ya tatu. Kumenya neza ico Kristo kujua vema ambacho Kristo kakutendea. Abantu bamaze kugira neza ngahari bande. Watu ambao wameshatenda wema. Ambao vimeshawahi kufikia katenda wema. Wewe umaze gushikira kagira neza agira gutya. Basi umaze gushika kagirirwa neza. Ambaye imeshafikia katendewa wema. Bana b'Imana. Watoto wa Mungu. Bakundwa ba Kristo. Wapendo wa Kristo. Biraryoshe. Ni vitamu. Iyo ugirira neza umuntu. Unapotendea wema mtu. Rimwe. Mara moja. Akakwereka bikumengo. Anakuonesha neza wamugiriye nta gaciro yayihaye. Wema uliomtendea hakupatia thamani. Ukamugirira neza kabiri. Unamtendea wema mara mbili. Akakwereka neza yuko. Anakuonesha vema neza wamugiriye. Wema uliomtendea. Kabana umengo yayisuzuguye. Unaona kwamba ameidharau. Ukamugirira neza ya gatatu. Unamtendea wema mara ya tatu. Kamengi neza umugiriye. Tazani wema unaomtendea. Ayifashe nka shikrete yahezemo ubusose. Anachukua kama bazoka ambayo imekwisha sukari. Ya indi tuca dutahasi. Ile ambayo tunatupa chini. Biraryoshe mu mutima wa. Ni vitamu moyoni mwako. Mwibaze kuva tubayeho. Tafakari toka tunaishi. Kuva Yesu aza kuducungura. Toka Yesu anakuja kutukomboa. Kuva Yesu aducungura. Kuva Yesu atubabarira. Toka Yesu anatusamehe. Atugirira neza. Anatutendea wema. Mugabo. Ila uno musi. Leo. Hari hageze. Naka exercise rero. Shaka ko twinjiramo muri iyi myaka. Nahitaji tuingie ndani. Twinjiremo. Kwa huu mwaka tunaingia ndani. Jewe nk'umugeni wa Kristo. Ni vipi mimi kama biharusi wa Kristo? Ni vipi? Kwa amaraso na Kristo. Kama aliyokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Kristo yakoze byose ku bwanje. Ni vipi mimi Kristo kafanya yote kivyangu?
Ni vipi naweza kuishi amasaha 28 ku 20 masaa 24 kwa 24 mu buzima bwanje kwa maisha yangu, uvyo mvuga, kwa uvyo ninavyovisema, nkora, kwa ninavyovifanya, ahonja, kwa uko ninavyoelekea, nambara, ninavyovaa, uko ngenda, ninavyotembea. ni gute Ni vipi no refleta Kristo? naweza kufanana na Kristo? Ni vipi abantu babona Kristo ariho muri jewe? watu wanaweza Ni kuona gute Kristo no ndani kumvira yangu? Kristo muri Ni vipi vyose? naweza mtii Kristo kwa yote? Ni gute nova muri ubuzima bwo gutsindwa? Ni vipi naweza toka kwa maisha ya kushindwa? Ni gute? Ni vipi? Kibazo Swali nuko tutarasobanukirwa neza ivyo Yesu Kristo ni kwamba yadukoreye. hatujaelewa vema ambavyo Yesu Kristo Ndavyemeza. katufanyia, na hakikisha Abantu benshi twasobanukirwa ivyo Kristo yadukoreye. watu wengi hatujaelewa ambacho Kristo katutendea. Ego ni bina ariko ndanavuga. Ndiyo, ndivyo nilikuwa nasema hivi. Honyene tuzira icubahiro ca Kristo yakoze. Hatujua hata heshima ya Kristo. Shengero, Kanisa, shengero. kanisa, Kure mu kanwa ivyo Kristo yakoze. tutoe kinywani ambavyo Kristo kavifanza, Tubanze tubeho tuishi ivyo Kristo yadukoreye. ambavyo Kristo Ivyo katutendea, Kristo yadukoreye bibe mu mutima yacu. ambavyo Kristo katutendea Bive mu vyo mioyoni mitwe. mwetu, Bibe mu buzima bwacu. vitoke kichwani, viingie ndani ya